Bismillahirrahmanirrahim. Taysiru rizqi ve qada'id-dayn. Rızkının jеңил келүүсү жана карыздан кутулуунун маселеси туурасында бап. Wa min a'zami abwabil faraji al-ishtighalu bil ad'iyati allati taftahu abwab ar-rizqi wa tusahhilu asbabahu deyт. Адамдын дейт мындай бир проблемадан чыгара турган, адамды проблемадан чыгаруучу эң бир улуу эшиктердин бири бул эмне дуалар менен алек болуу дейт. Анткени дуалар менен адам ырыскынын эшиктерин ачып, жана ырыскынын келүү себептерин жеңил кылат. وتدفع الضيق الحاصل بسبب الدين الذي يدخل على الإنسان الذل والهم في ليله ونهاره. Ошондой эле адам карыз алып, карызы болгон себептен күн кордой болуп, күнү караңгы, түнү суз болуп жүргөн адамдар бар. Ошолордун башындагы кыйынчылыкты мына ушул дуа менен дагы кетирсе болот дейт. فإذا فزع إلى الله سبحانه وتعالى وخصوصا بالعدية الخاصة بهذا الباب فإن ذلك يكون أدعى إلى القبول وبلوغ المأمول. Allah Taalaga жалбарып, мунажат кылып кайрылса, айрыкча мына ушул бапта айтылган дуаларды айтып кыла турган болсо, анда дуасынын кабыл болушу жакын болуп, үмүткө жетүүсү ого бетер жакындап калат. Вакат жаа фи хадал мавдуи عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف أشياء كثيرة نذكر جملة منها. Карыздан кутулуу жана ырыскынын жолун кенен кылуу жөнүндө пайгамбарыбыз алейхиссаламдан жана өтүп кеткен доордогу өзүбүздүн салафи салихиндерден келген бир канча дуалардын жана зикирлердин кээ устазы Аш-Шейх Ас-Сайид Мухаммад ибн Алави Ал-Малики Ал-Хасани Ал-Макки. Биринчиси ла хаула ва ла куввата илля билла деген сөз. Хауқала муну бардыгыбыз билебиз. Ла хаула ва ла куввата илля билла. Имам Табарани өзүнүн Ал-Аусат деген китебинде Hazreti Abu Hurayraдан риваят кылат. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты дейт. Ман албасаху Аллаху ни'матан фальюксир мин алхамдулиллах. Кимге Кудай Таалам неамат, жакшылык берген болсо, анда ал алхамдулилла дегенден көп айтсын дейт. Кудайым ден соолук берди. Ошол ден соолуктун уланып, сакталып туруусун кааласаңыз, дайыма Кудайга миң мертебе шүгүр деп алхамдулилла деп айтыңыз. Кудайым ырыскы берсе, ырыскынын кетпестен сакталып калуусун кааласаңыз, же бир кызмат берсе, же бир оомат берсе, ошону тайгаланып кетпесин, таалайыңыздын тайгаланбашын, ооматыңыздын жообошун каалап турган болсоңуз, Кудайым берген жакшылык сакталып турган кааласаңыз, анда алхамдулилла дегенден көп айтыңыз деди. Wa man kasurat dhunubuhu falyastagfirillah. Кимдин күнөөсү көбөйүп кетсе, анда бул адам истигфарды көп айтсын. Астагфируллахал азим, rizquhu falyukthir min la hawla wa la quwwata illa billah. Kimdir birön ырыскысы кеч калып атса, ырыскысы жайлап кечен болсо, анда la hawla wa la quwwata illa billah дегенден көп айтсын дейт. La hawla дегени эч кандай айла амал жок. Wa la quwwat эч кандай күч кубат жок. Бирок ошонун бардыгы Кудай менен болот. Эгерде Кудайым күч берсе, сага эч ким сенден күчтүү боло албайт. Эгер Кудайым сага айла берсе, эч ким сени жеңе албайт. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, la hawla wa la quwwata illa billah дегенди көп айтсаңыз, эч качан ачка болбойсуз деген маани. وأخرج ابن أبي الدنيا عن أسد ابن وداعة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 100 مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا. Hazreti İbn Abi Dünya özünün kitabında Asad ibn Veda'dan rivayet kılat, al Peygamberimiz aleyhisselam aytты deyt. Kim Ar günü 100 retten la havla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim deyip 100 retten aytsa, lam yusibhu fakrun abadan, eç kaçan bul adamga çakırlık jetpeyt deyt. Eç kaçan bul adamga emne çakırlık jetpeyt deyt. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
وأخرج أبو عبيدة في فضائل القرآن والحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى في مسنده وابن مردوية في تفسيره والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة. Abu Ubeyde özünün Fazail Kur'an degan kitabında, Haris ibn Abi Usama jana Abu Ya'la özünün Musnad degan kitabında, İbn Mardawiya tafsirinde, Bayhaqi Şu'abul İman'da Hazreti Abdullah bin Mas'ud'dan rivayet kılan hadiste aytat, men uqtum Peygamberimiz aleyhisselam aytqandığın kimde her bir tünü Vakıa suresini okuyturgan bolsa, lam tusibhu faqatun muhtajlığa jetpeyt dedi. Kembag'al bolup esin degan söz. Gün sayın Vakıa suresini okup turgan adamga kembag'alçılık jetpeyt dedi. Wa akhraja İbn Mardawiya an Anas radıyallahu anhu an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem qala suratul Vaqi'ati suratul Ghina faqra'uha ve allimuha awladakum. İbn Mardawiya özünün kitabında aytat, Anas ibn Malik aytdı, Peygamber aleyhisselamdan Vakıa suresi bu baylıktın suresi. Özüňe ruku kıla jana baldarıňarga mına uşul sureni üýretküle de durmatdy bir tuğanım. Başka bir hadislerde mındaki köptögen gelet eken, birok menimçe uşul jetişdi bolat. Bul jerde Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahul azim dep astagfirullah 100 jol ayta turgan bolsa, bul adamga dünýe kor bolgan awalda gelet. Köpünçe dünýege kor bolup barıp alabız, urmatly bir tugam gele berçi de başka kılıp biröge jalanyp atyp surap alabız adam balası. Birok dünýe sizge özü kor bolgan awalda, siz kaglabasaňyz dagы murduş kalgan awalda astyňyzga gele turgandy kaglasaňyz, anda aytat, emne degen söz deyt, bul oşol taň atyp atkan uçurda Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim astagfirullah dep 100 jol aytsaňyz, dünýe murdu jerişkan awalda aldyňyzga gelet dedi. Hudaýym jakşylyk omat bersin.